Sira considera paciente ida na bela convida e Hospital Referral Baucau, tambadet ai moruk laiha ne viola direitos humanos. Questão ne hatu si pesquisador Azar Inocencio de Jesus Xavier, jornalista yang neknar Fatin Farol Quintane. Nyadehan hanesang sociedade civil ne beluta ba justiça no direitos humanos, recomenda ba família matebiang atau halo processo hasoru governo, leu hasoru Hospital Referral Baucau ho di processa masirane. Ne violação de direitos humanos grave. Nesso ihitanerai makbela acontece também. Ne emamate tem um ministro ou diretor na sintas buat like kita. Mas emanerai sira nebe maksira ba bebek ne. Sira kami visita bebek sira tele. Ali kadet dihan emamate. Ai muruk ne la yedet mesiru surezek nasau. Pitania la emamate loro ai muruk la yamus ministras buat tidak lakona. Diretor mus lasenti buat tidak. Sira lai butin. Nunemos vice-diretor HAG Antonino de Limas fo solidariedade ba família nebe maklakong tambadet ai moruk ke Hospital Referral Baucau laiha. No triste ho situação stok ai moruk nebe continua menos e hospital sira. Itu hatete toa solidariedade ba maluk sira nebe família lakong família tambah etang atendimento nebe ladia. Usi hospital Baucau. Penghira paciente sira vai hospital significa sira tahu sira na confiança para médico sira atau atende hodi dia ho hanuin katak so iha hospital dit maka pele salva paciente memores. Emerenciana Pinto, STL News.